Ili uweze kubadilisha tabia vizuri, unapaswa kuanza na kubadilisha kwanza identity, halafu ndipo ubadilishe process, halafu ndipo utabadilisha matokeo. Haya yote Mungu alikuwa ameshatuandikia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Maneno ya kwanza kabisa ambayo Mungu alisema na wanadamu, alisema kuhusu jambo hili. Kwa Kiingereza, be fruitful. Neno be linamaanisha nini? Sio nyuki, si ndio? Lakini be maana yake ni kuna hali fulani unayotakiwa kuwa nayo kwanza ndipo uweze kumiliki. Kwa Mungu alianza kwanza kwa kuambia kwanza be, wawe na mtazamo fulani, fikra fulani, hali fulani, ndiyo itawasaidia wao kutenda jambo fulani na mwisho wa siku waweze kumiliki kitu fulani. Hizi ni sekunde chache, tukutane tena siku nyingine.